John Charles Omongole lodere chaman lo Ateker ngisda balebe koto mokis la luda Ateker Ipajan lude dumune Abongokin ngisda tisilaro Ecweiki na imanepe keda duta kini das Kanu dale mare bangane kech are pero to nach kadi nach bala Ateker jale mune koroi anu aluchi akona dia karete ta da jo ibela itomonare usodi konye yangaro je Ecweiki ni tomato gole bala Ateker na ema apolo ke bi yangari sai tolo mikindi otogo ngono so de ta noko kini jo oso de ta da ka da ja lanya jo kesi oda uno sinukon odaka nepe keda cha kesde poto de chamu tube poda kesi tenilo kinosa krono danya kana kin boni korasi da Ipajan ido da kiunto so balasi da beti kesa lake banga Aelo osote da jala kina joki tinada leme na kinti kesi ana korasi da inachan paperoso konyedo mamu bobo alosen no raki bana ngai belagen mam keswera golo to so nyindu kuda konyedo Ateker bodi boyfino benelo mutori toto adera ya chodani chakari yakia ada baka chabono no be winya beru no bale sukale mambo banga jade kisini ara sabite ba la changre baba la muna ke ko le do la sa kamu tak siapa gitu ya Dian ada una uje na people na uta tanga tambaga lakini sebenarnya itu semuanya sawa wana bungi na kore kijiji iko na sebenarnya saruf rakiro metur kwa yan pero jabu nere enda dengan cepat kakak na keke sipilo ma parangala itu go de di tore ba dire ni sari ni sama kama ngabo etijen kata kere konya lima ko tombali tunia rekwe James Apunyo lodera Aelo siwan lo chalo ogoria ngisda isiala mekinta Ateker na de nom Kanu da kirot na da apoda kesi swamata nimesoma la Ateker na inom komion isoma to subor ne jokuna ameri borne ronarai otukite inono la Ateker awotasi atumna kanalo apar ne mamoni koto o Ateker olior otomo inono kele je nyise ko ino si na chana bol araida ne tino ni sama sa Atekerana da to jokarte ngono tere lu didi kade lomune ta turi o jena ta tiare be isama usa kirangun ara Ecweiki ni soke de belai mambo boso ikorichi adwe mun ayataki no ngare inyenyura so noi da bale ngobone be ayataki esirani ngone bongune ibunu sayaretwa odaka nepe keda cha ngisde bala ebe irwa napu ngisde kwenya na rosote da kiteti kesa kiroto na da ara utulude Abongokin ido da itunga ngisde kiunto so balasi da ebe luda ngisde renga kise apa koto mado odi chane kej age unine da jatar layo serere itunbo bai kopu ne da ja Ateker ne de balare be lu ngisda lemerasi lu edi pasi ido da raiten lude ruetasi bonik Kanuka TV East Martin Opolot Kokumi District.